بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا في هذا الوقت أو هذا المساء: ما هي أهمية تعلم العقيدة؟ Uno, in kaimportantihan sin pagpangadji sin akida, atau kauno in makawa amo in guna hap maita mag-akida kita bihayan. Ima na sin akida mga katawtay manguran na mga agama Islam. In akida ini pegiyan maakhuzum min al-aqd, kiyawasya din aqd amo in pagbagkot. Ima na niya pagbagkot sin pagtuhan halom sin pangatayan sin manusia. Hasara atau kaistilahi na amuin kahugutan si manusia hapag-agama niya hatungod sin pagtuhan. Hindi na sabab yung katotay mauran na maagama Islam, mayta pangadjion in akida. Uno in kaimportantihan niya hakabuhi si Muslim. In jawab niya mga katotay mauran na maagama Islam, ahamiya ta'allum ilmi al-aqida, in na ilmu al-aqida huwa afdalul ulum liannahu yadullu alal hayyil qayyum. In ilmu al-aqida piagian mga katawtay manguran na mga agama Islam na siya na in ilmu pinaka-afdal hakatan ilmu. Sabab in ilmu yaun amo in manunjuki ha pagtuhan, manunjuki ha amo in pagtuhan atau kahugutan sin pangatayan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naon mga guna mataud makawasi manusia apabila hation niya in akida piagian. Dena mga fawaid makawasi manusia bihadal ilm yazdadul mu'minu qurban min Allahi wa ta'ziman li jalali. Hasababan sin ilmu atawa ka pagpangadji sin akida pegian amo in pagtuhan na kaganapan in mu'min pagsuk niya patuhan Rabbul Alamin. Iban pagpalag ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdurun in amo insuk si manusia fa Allah ta'ala. Iban amo in pagpalag ko niya, iban pagkasilasa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Den amo in mga faida. Ya'lamul muslim minal kafir wal fasiq minal mu'min. Hasababan sin akida yaun nakingatan si manusia silangan in yaun muslim siya, atau kingatan si muslim silangan in yaun hati niya muslim siya, atau ka kafir siya, atau ka fasik siya. Tinikingatan mo silangan in bar iman, mu'min, iban fasik, iban kafir, hasababan sin akida yaun. Namikyan amo in ya'alam muslim usula dinihi wa ususa imanihi. Hasababan sin pagpangadzi akida piagian na kingatan si muslim, uno ba im mga punan sin agama niya, iban uno im mga hag sin pag-iman niya fa Allah ta'ala, atau ka-founder sin pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala.
وبمعرفته يتحدى المؤمن شبهات الملحدين وزيغ الضالين وتأويل المبطلين ومداخل الشياطين. Hasababan sinaqida yaun na kaingatan si manusia atau ka manusia beriman fa Allah Ta'ala na sumawa kaniya i mga syubuhat si mga tao amo in nagmumungkir amo in pagtuhan pegian. Imana niya amo in kengatan mo in yaun mabuntol in pagtuhan niya in yaun baken mabuntol biyayan. Na din na sabab yaun kengatan mo in yaun kalaungan in yaun kakahinang si mga baken marayaw biyayan atau ka mga kabatilan biyayan. Namikyan mo in sababan sin pagpangadri sin aqida yastati'ul mu'min radd ala inhirafatil firaq al-islamiyyah ad-dalla. Kagosan si mu'min amo in jawaban atau kasambungan in mga akida amo in nakasuway atau ka nakasimay amo in akida sinamo in Quran atau ka hadis ni sallam na amo in mga akida amo in kalongan biyayan. Na din na sabab yaun hangkan lo sinusalam hati niya in akida ini piagiya mataud inamo in ginisan niya biyayan. Amo in biyabayita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya long niya sataftariqu ummati ila 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida wa hiya ma alayya wa ala ashabi. In tanto tudlon sin Rasulullah makanat atau ka mag-group long niya in mga umat ko halasin zaman atau ka akhirut zaman biyayan sampai mahinang intumpukan nila kapituan tagtu katumpuk. Na in halom sin kapituan tagtu katumpuk yaun na ingkatan nila halom sin narka malengkan in hambuuk amo in miyamagad tud harendi inin akida kulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban akida sin mga sahaba na amurad tin harap madto pa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaun kataw tayo manguran na mga agama Islam sobay pangadjion sin kita niyo in uno ba in akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban uno ba in amun akida sin mga sahaba bihayan iban uno biadin in pagpadabos kaniya bihayan. Na din na sabab yaun bangkingatan mo na yaun na subedi komutas doon ha akida yaun amun akida sa rayaw-rayaw bihayan. Na din ang mga sabab yaun mga kataw tayo manguran na mga agama Islam bang inta o nakapangadzi si akida marayaw na yatma'innul qalbu wa yansharihu as-sadru wa tazku an-nafs wa yutahhiru al-fuad wa tanalu wilayat Allah Ta'ala. Hasababan sin akida amo in marayaw makabatok ko sin akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban mga sahaba ni ridwanullahi alaihim ajma'in na sumanyang impangatayan si manusia. Sumanyang impangatayan si manusia iban semawa indaghal niya bihayan iban masusi inamo in pangatayan niya iban ginawabaran niya iban madohat niya inamo in wilaya sin Allah subhanahu wa ta'ala in maana niya hamuk siya din ha mga manusia amo in miyamagad haamo in pamando sin Allah ta'ala iban pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din na sabab yaun kataw tayo manguran na mga agama Islam hasababan sin akida yaun na naqdiru ala daf'i syubuhati a'da'il Islam allati yasuqunaha hawla al-Islam aqidatan wa syari'atan wa akhlaqa. Amo in kagosan si manusia hasababan sin pag-ingat niya pagpangadji na sin akida marayaw na kagosan si manusia inamo in dipenan atau kadipinsiyahon inamo in mga syubuhat sin mga satru sin agama Islam amo in ipagtaytal nila ha agama halaw na in ini
tarbilang siya din na Islam atau kakida ibang Sharia ibang palangi sing Muslim sa gawa hati niya kasabanalan niya iniyaon hambuk siya din ha mga ipagpakangi haamuin pag-agama sin manusia bihayan na sababan sin manusia nakapangadji siya akida marayaw na kengatan niya ini akida ini napaling siya din na kasabanalan nakakadto siya pakalongan bihayan. Demikian kengatan niya ini syariah ini biad tora in kahantang niya sabab in piagian amuin syariah atau kasyariah sin Allah Ta'ala na nabahagi siya doang kabahagi ikaysa na i'tiqadiyat ini kadua na amaliyat na din na sabab yaon kataw tayo mauran na mga agama Islam bang piangadzi ta in akida marayaw na kengatan tatud in mga akida amuin bukun siya marayaw wa damikyan amuin kengatan ta in mga kagosan ta silangan ini agama ini amuin atau kaaturan ini din ha Allah subhanahu wa ta'ala atau kain ini agama sa zahinang-hinang atau kaamuin ipanglalong haamuin manusia na din na sabab yaon kataw tayo mauran na mo agama Islam hasababan sin apabila long taamuin sumawa na tud kay mo in akida sahiha pegian na kingatan mo na inamuin silangan in mga tao nag-amuin nagdarawa sila long na ini beini in daawatin Islam yan sa gawaon doon magdarawa amuin munasirin hinangan in Muslim hamuin mahinang siya Nasrani atau kahinangan in Muslim din ha mahinang si Almani Ilmaniyin atau ka Syuyu'i bihayan na din na sabab yaon kataw tayo mauran na mo agama Islam na subay wajib hation si manusia in akida ini hamuin pagtuhan, hamuin tiranan, labay hamuin ha Quran sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din na sabab yaon may tapangadjion ta unuin muna amuin makawata guna biayan ha amuin kabuhi si Muslim. Na din na sabab yaon in pagpangadji ha akida amuin pagtuhan pegyan na ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala na unang piyagyan ibadah in ibadah piyagyan imana niya kamalul hubbi ma'a kamalil ladhi lillahi ta'ala bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat in ibadah piyagyan na amo in sampurna amo in lasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa indabos niya hinangan mo ingkatan piang daakan sin Allah Ta'ala iban tinggalan mo ingkatan piang langan sin Allah Ta'ala na mo yadto impegian amun ibadah pegian huminan sin daakan iban tuminggal sina mo impiang langan na din na sabab yung kataw tayo mauran na mga agama Islam din ang mga ahamiya sin pagpangadzi sin akida hakabuhi si Muslim na ibadat pagkalong ta ibadat siya na uno na malong niya in rukun sin ibada amo in tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala inkiawap niya mga katotay mauran na mo agama Islam taqumul ibadatu ala ruknaini asasiyaini tiniyatumindog im ibadat si manusia tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha dua rukun ikaysa na al-ikhlas amo in pegyan ikhlas biyan unin pegyan ikhlas yan yatahaqqaq bi ay yakuna al-amalu lillahi ta'ala khalisan subay bunalan mo in kakahinang mo yaon daakan sin Allah Ta'ala yaw hinangan mo in daakan sin Allah Ta'ala hakarna Allah subhanahu wa ta'ala ataw katulus ikhlas hakarna pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala namikyan aniban mi mga pianglangan niya hakarna sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala
Ini kedua niya rukun sin ibadah. Ang pamabunal si ibadah iban tataymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala na al-mutaba'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subay makaagad, makaurul, halimpa atau kakakahinang sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dendi ini nahinang niya amuyad tin hinanga. Dendi ini pianglangan atau kawala niya nahinang na ayaw hinanga. Apabila ini etiqad mo ya undenha tarbilang din na agama. Na din na sabab yung katotay manguran na mga agama Islam. In ikhlas pegiyan na lon sin Allah Ta'ala ha suratul Bayyinah lon ni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wairu long ne piang daakan kanila. Din pa na mga Yahudi, ibang mga Nasrani, ibang lamatun na kato ini, malingkan impiang daakan kanila, magtag-ipon pa Allah Ta'ala, amo in tulus ikhlas kanya in agama. Hati niya wairu duga in tagdapos in agama, tupot Allah Ta'ala isa-isa niya. Namikian biyabaita pansin Allah Ta'ala ha suratul Zumar. Long niya ala lillahi dinul khalis. Ingat talong niya in tupot Allah Ta'ala in tagdaposin agama biyayan. Na din na sabab yaw natin niya mag-agama kita subay tulus ikhlas in pag-agamata hati niya karna Allah subhanahu wa ta'ala in pag inang tasin agama yaun. Impiagian ay kadua amon al-mutaba'a amo in subay makaagad atawa ka makasingod hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imana niya tahsulu bita'assi bihi. Subay amo in hinangan mo siya suntuan sin hinang mo biyayan. Hinangan mo siya suntuan mo ha pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangagad ha sunna niya kakahinang niya iban doon ka manaw ha amuin manhaj niya atawa ka amuin dan niya amuin liabayan niya. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hisyo imanu siya huminang sinhambuk kakahinang ang painhinang yaong bakenden ha mga pakarajaan na mulon sin Rasul sallam bakenden ha mga daakan na mo na inhinang yaon ibalik kanya imana niya isiksa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hamukadis man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Hisisulong niya in huminang simbago ha pakarajaan na mo imana niya wala na mo nahinang. Huminang siya sin iganap niya haagama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ma laysa min hati niya baken tarbilang din haagama sin Rasul sallam baken den ha mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rad. Hati niya ibalik da kanya maksud niya hati niya magdusa siya iban isiksa sin Allah Ta'ala kaniya inhinang yaon. Matampalin ayatan sin Allah Ta'ala mga katautay manguran na mga agama Islam. Hamuk din na mga ayatan niya huminang kita sin kakahinang wala niya nahinang. Lon sin Allah Ta'ala am lahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Uno lon sin Allah Ta'ala ang kanilang Tuhan pagtuhanan dukendeng kako amo intagdaakan sinhinang nila niyaun. Lon sin Allah Ta'ala inhinang nila niyaun long niya bakang kudaakan lon sin Allah Ta'ala wala ko nag-izin kanilan ipahinang kanila niyaun. Na din na sabab yaun na inhinang yaun na sumud siya din ha amo inhinang shirk amo in shirkul hulul. Demikian mga katautay manguran na mga agama Islam. Tinya, uno ba in mga ginisan sin ibada piagian? Uno in mga klasyan sin ibada piagian. In ibada ini, mataod in ginisan niya. Din ay kaysa din ang mga ginisan sin ibada, al-ibadatul qalbiyah, kal imani billahi wal khawfi min
وحبه والتوكل عليه والاستعانة به والاستغاثة به واللجوء إليه والرضا بقضائه وتفويض الأمر إليه. In ibadat panagnaan din ang mga ginisan sin ibada na ibadat kalbiya hati na ibada pangatayan. Biya pag-iman fa Allah Ta'ala. Biya pag-iman fa Allah Ta'ala. Iban pagmabuga kaniya. Ini unti matampat siya hapangatayan si manusia di kakitaan sin pagkahimu manusia. Wa hubbi iban amuin kasilasa mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot Allah ta'ala in makaingat siniyaun. Wa tawakkul alayhi iban amuin pagpangandol mo kaniya. Tupot siya in amuin makaingat at tinyat sabab timatampat siya pangatayan biyayan. Namikyan isti'anatu bi amuin mangayo ko mga uno-uno pakarasyaan ataw ka mga tatabangan din kaniya biyayan. Wal istighasa bi iban mangayo ko mga partulungan hawaktu amuin sabo nagbubuno iban sa trusin Allah subhanahu wa ta'ala. Walujo ilay iban amuin madtuko kaniya tiniya madtuko fa Allah ta'ala imana niya amuin haminang ko sing kakahinang ikasuko madtuka niya biyayan iban mao mga kamugdang kay mo subay magrida kaw na ingkatan niya yung pagrida amuin pangatayan ti matampat siya pangatayan si manusia biyayan magrida ko harindiin na inamong gantaan amuin partungon sin Allah ta'ala kay mo biyayan tinyatay maun mo na sa zabiyayan namikyan wa tafwidul amri ilay amuin sa pama on mga hati niya mga tao na naso kay mo ato ka uno-uno din na mga kasasawan biyayan na iduhal mo impakaragyaan fa Allah Ta'ala long niya ufawidul amra ila Allah hati niya itukbal ko idihil ko impakaragyaan si mga biyayan fa Allah Ta'ala siya imakahati sinamuin pakaragyaan yaun na muyatin ikaysa ibadat amuin timatampat hamuin pangatayan si manusia. Ini kadua niya mga katautay manguran na mga agama Islam amo inginisan sin ibada piagian al ibadatul jawarihiyya wa yadkhulu fiha as-salah wa siyam wa laha alaqatun bil ibadatil qalbiyya. Ini kadua na ibadat sin anggota baran biyayan. Hati niya biya long ta mga pagsambayang subay hati niya maga din anggota baran mo biyayan ibang biya mga pagpuasa pag nekhaji biyayan atau ka kuang biyayan hati niya aga din anggota baran mo biyayan biya pagsambayang hati niya malaul ko maglingkod magtindog magruku magsugyod biyayan namikyan ni magpuasa biyayan sa inian ibadat yaon amuin ha para anggota baran yaon naon kaniya koneksyon ha ibadat kalbiya subay magad siya ha ibadat kalbiya biyayan ini ka tuniya ibadat ginisan sina ibada al ibadatul maliya wa dhalika nahu az-zaka wal hajj fi shatri min wal dhabh wal udhiya wal aqiqa wal nadar al maddi hati niya ikatunya ibadat amuin ibadat si manusia labi ha pangaltaniya biya long ta mga pagzakat biyayan tinain alta mo yung kauugan mo tudya sa baban sinamuin zakat yung ibadat fa Allah Ta'ala itukbal mo madto pa mga tao mustahak kaniya na nakakawa ko sa ibada maliya biyayan ini kadua amo in ibada al-hajj hati niya pag nekhaji ini bangweroon sin mo ikasuke mo madtumari iban ikabin mo anak asawa mo biyayan na di ko makakadto ataw kadi mo mahinang yaun na din na sabab yaun na amo yaunin ibada maliya pegiyan na atawa kamuin mga magsumbay ko uno-uno biyayan magsumbay ko si mga hayop karna sinamuin magkurbang kaw atawa ka magakika ko ha anak mo biyayan atawa ka nakanazar ko biyayan haamuin tungod sim pangalta biyayan long mo so pama na sa sakit ko magnazar ako amuin magpadamok magsumbay ako kambing atawa ka sapi biyayan yato atin niya lumabes yato hamadiya biyayan na ingkatan yaun na ibadat maliya ini kaupat niya
al-ibadat al-lisaniyah كذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وغيرها. Amun ibadat lemabeha dila si manusia. Biya long ta magzikir. Hati niya magzikir ko bihayan, atawa ka magbasa ko Quran yan, atawa ka sumalawat ko para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ingkatan yaun ibadat lisaniya. Na iniyaw natin niya uno baha amuin mawagib long niya hati natin niya ingaton inamuin mga furu sin mga sanga sin usulul aqaid ibang mga rukun niya. Wajibul ilm yan natin wagib ingatan mo uno in usul sin aqida iban uno in mga furu sin aqida pegiyan. So, ingatan, biya long ta amon usul niya biya arkanul iman as-sitta. Wa ma yuqariba mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura. Hati niya amuin unum rukun sin pag-iman biyan. Ada pelong niya in furu amuin mga sanga sin mausul yaun usulul i'tiqad. Nabialong taamuin na bahagiin sifat sin Allahu Ta'ala, na bahagiin mga kangan-nganan sin Allahu Ta'ala, yaun. Naingkatan yaw natin niya, ataw kat anwa sinamuin kadarat sin mga malaika, ibang mga jin, ibang mga setan, ibang mga alamat sin saa, amuin kuno balong niya, uno ba'y mga partandaan sin kiamat sin dunya, amuin masuk na siya bihayan. Naingkatan yaw din ang mga furu yaun. In asas niya amo in rukun sin iman long ta'al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Hati niya unum yaun na dena sabab yaun hati niya amo yatin usul in puas day na yaun na furu hati niya amuin mga sanga-sanga rakuman sinamuin ibada piagian biayan atau kasanga sin i'tiqad piagian. Biya long taamuin mga nabahagi mga sifat sin Allahu Ta'ala atau kana nabahagi ingan sin Allahu Ta'ala biayan. Na ingkatan yaun hati niya din ha mga furu yaun. Yaun. Inama yakfi المؤمن الإيمان الكامل بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. Sagawa mga kataw-tay manguran na mo agama Islam. Tiniyabagkanda wagib amuin ingatan mo turi mga amuin mga furu yaun sagawa hati niya okay na kay mo ataw ka okay na hambuk manusia bariman fa Allahu Ta'ala inamuin iman niya sampurna hakatan uno-uno amuin nasabut halom sin Quran sin Allahu Ta'ala iban nasabut halom sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamanunjuki si mga itiqadat na subay ayaw siya magduarwa hati niya inya umbannal siya ayaw siya magmungkir biyayan inya umbannal tuod siya. Na din sa papayong katotay manguran na mga agama Islam. Amuyad tuin amuin bahagian sin mga ibadat biyan. On ibadat qalbiya, on ibadat jawarihiyya, on ibadat amuin lisaniya wa ghairaha. Na diya ini mga katotay manguran na mga agama Islam niya ma darajatut tadayyun. Tinya unulong niya in darajat sin pag-agama. Biyayan uno in amo in susunan sin pag-agama pigiyan. Wal aqidatu tadkhulu fi darajati tadayyun thalatha. In aqida pigiyan mga kataw-tay manguran na mga agama Islam sumad siya haamo in mga darajat sin pag-agama amo in tu atau kasusunan niya biyayan. Kaysa long ta al-Islam, ini kedua al-iman, ini katuna al-ihsan. Na in mu'min la yakunu mu'minan. In mu'min di siya maon mu'min illa bidarajatil ula subay lamabe siya ha Islam. Hati niya huminang siya sin rukun sin agama Islam.
rukun sin agama Islam biyayan. Mamahinang niya na yaon na hinang siya Muslim. Pagubos siya do atin niya, apabila mo atin niya pataasan na isab ataw ka magdurun na indaragyat niya, na kawaon niya na isab in hakikat sin pag-iman, iban mga wagib biyayan, ampas siya mahinang amuin mu'min biyayan. Na pabila lang taganapan siya, hati niya sampurnahon niya, kumpliton niya turing pag-iman niya, na makumplito na to biyayan, naus mahinang na siya amuin den ha mga tao mga muhsinin. Wa ala hada fa kullu mu'minin muslim, na din na sa piaon kataw tay manguran na mga agama Islam, ingkatan mu'min muslim, walaysa kullu muslimin mu'minan, sa kawalong niya bukulong niya katan muslim mu'min siya. Wa kullu muhsinin muslim wa mu'min, ingkatan tao amo in nagmarayaw siya na Muslim siya, iban mu'min. Walaysa kullu mu'minin muhsinan, sa gawa bakang katan mu'min amo in nagsisipat siya sin ihsan. وهذا بهذا الاعتبار الذي أوضحته إلا فإن باعتبار الاتقاء لا يكون العبد مسلم حتى يؤمن بقلبه. إيمانا niya apabila amo in nag-i'tiqad imanu siya, imana niya mo nagpatunggal fa Allah Ta'ala, na dilong niya maon siya ipun Muslim, hingga amuin magkahagad tud siya sin pangatayan niya. Wa yusaddiqu biginanihi, ibang bonalan siya sin anggaw tawaran niya biyayan. Wa yansharihu lidhalika sadruhu, iban amuin sumawa na tud ha mga pag-iman niya yaun inamuin dagal niya ataw kapangatayan niya. Na din na sabab yaun na yasbiqul imanul qalbi al-islam al-lafdi. Mga katotay manguran na mga agama Islam, uno lang niya pagngan ha ilmul aqida. In ilmul aqida piyagian na on ngan niya mataud, din na mga ngan niya ikaysa na ilmul aqida. Al aqida to fil lugha ma'khuzun min at-tasdiq wal jazm. Imana na in aqida ini kiawasiya din ha pagbunnal tu biyan atawa ka among pagbagkot biyan makusog siya. Ibang pag ilzam biyan. Biya upama niya long niya i'taqada fulanul amr, hati niya nag-i'tiqad hi fulano sin pakaraysaan, imana niya saddaka huwa jazama alayhi qalbuhu, hati niya biyonal niya na tuod in pakaraysaan yaun sin pangatayan niya. In aqd, maana niya al-ahd, yuqalu ta'aqad al-qawm ay ta'ahadu, hati niya amuin nagbagkot na lang niya yung mga tao, imana niya hati nagdajanji na sila tubiyayan. Nabiya mga aqdul zawaj o iba mga aqdul amal, hati niya bang on na lang tabiya maghinang ko si mga biya mga magpangasawa yaon, na subilong niya maakad siya, imana niya mabagkot silang biyan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan namo na inamuin akad pegiyan, amo na in al-ijab wal qabul, hati niya lonsin ama sin babae, yari ako pabanahan ko kay min anak ko bihayan, lonsin usugyaon tay maong kulong niya karna Allah Ta'ala. Ato ka mga aqdul amal, so pamalong niya huminang ko long ta sumod ko hamok company biyan, long mo maghinang ako bihayan, na di ko magtuy makahinang bihayan, sube ko mag-agree na biyayan natin, on agreement ni biyayan na amoy timpigyan akad na in akida kiawa dito pag-agree mo iban Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sabab yaon katotay manguran na mo agama Islam, imana sinamuin akida ini namuin banglong niya in ako ini nag-akida na ko sin akida sin ahlus sunnah wal jamaah biyan. Imana niya din in akida na sabot ta Quran, iban akida sin Rasul sallam na amuyad to in piahugot mo na tuudin pangatayan mo, iban pikilan mo doon na yan. Hay istilah niya long niya majmu'a min ad-daruriyatil haqq. Hati niya natitipon
natipon siya din ang mga darura, din ang mga kaimportantian tud sing kasabnalan. Biyayan. Na muyat tinamuin, talion niya, iban dungugon niya, ibang pag-agama niya doon siya. Amuyat tuin na babag ko talom sin pangatayan niya biyayan. Ini kadua amo ingan sin aqida ilmul aqida na ilmu tawhid. Ni ilmu tawhid, in tawhid pegian, ha lugha, ha bahasa na din ha wahada, hati niya sampurna pagpatunggal fa Allah Ta'ala. Sampurna pagpatunggal fa Allah Ta'ala. In tawhid istilah na ifradullah Ta'ala bil ibadah, hati niya patunggalan mo Allah Ta'ala pag-ibadat mo. Katan, kababilah minang ko sindaakan sin Allah Ta'ala na isa-isara sin Allah Ta'ala in miya maksud mo biyayan, iban amuin, na niyat mo biyayan amuin, duhalan mo sin ibadat mo yaun. Ini katunya din ang mga in tawhid biya kanganan na silang niya usuluddin. Ilm usuluddin. Hati niya punan sin agama. Punan sin agama. In usul ini hati niya did sinamong furu. Hati niya amuin sanga sin agama biyayan. Na unin sanga sin agama furuuddin na ilmul fiqh. In usuluddin amo na in tawhid atau kaakida pegian. In furu na amo na in ilmul fiqh amo in mga hukuman yaun. Ang kalong niya na bahagi inamo in syariah sin Allah Ta'ala, syariah i'tiqadiyah, iban syariah amaliyah. Demikian namo in aqida pegian on waktu kanganan siya ilmu sunnah. Hati niya ilmu sunnah. Hati niya liana yuwaddih al-aqida min khilal hadis salaf. Hati niya sabab silan in nagpatampal sin aqida pegian biyayan. Din ha mga kakitab-kitaban sin mga hadis biyayan. Ini kalima niya on waktu nakanganan siya ha ilmul fiqhil akbar. Hati niya ilm hukuman dakula biyayan. Hati niya mukabal, hati niya mo ilmul fiqhil asgar amo na in fiqhi biyayan. Demikian on waktu inamo in aqidah kanganan siya ilmul iman. Ilmul iman. Kanganan siya on waktu biyan ha indal mutakallimina ilmul kalam. Hati niya sifat din ang mga sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya piagsara niya biyan na manusia. Na din na sabab yaon kataw tay manguran na mo agama Islam. Amuyad di man yu'tiyo din ha amuin kuan sin aqida amuin aqida marayaw bihayan. Tinya apabila bagkuton ta in pagtuhan ta halom pangatayan ta na rendiin in nasabut halom sin kitab sin Allah Ta'ala mulia iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuyad tu duun ta pahugutan in pangatayan ta salta amo in hinangan ta anggaw ta baranta bihayanin among pag tauhid daw bihayan. Mura-murahan mga katotay mangurad na mga agama Islam amo in dihilan sin Allah Ta'ala mumpaat katutanyo mayon nato fa Allah Ta'ala hati niya man amo indi kita niyo makasimay hade na kasabnalan hati niya ipakita ipaatod sin Allah Ta'ala kato in kasabnalan sin amura imbunal na mikyan ipaatod sin Allah Ta'ala kato in kabatilan hati niya batid da siya hati niya supaya makalayo kita din na yaun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.